FM 88.8. Neza Chersea Tanza Kamisaria yaba gutanga pose mu Ibitego cy'Amere Kamisaria wabita Chersea aragera ku mutima twatera muzaba agenda kuramo osanga wabita Francis hagaze neza aragera sobye amadepoze mu Kamisaria avuga ati ni kapitani vuka mu gihugu cy'umupira w'amaguru Kamisaria Terga Ibitego cya kabiri Chersea depoze bibiri Nesta Rusa Barabara kabisa kwenye Radio Inash FM 88.8. wabita Enzo Fernandez anaweka ndani kabisa mkwaju, anafunga goli la pili ya Chersea. Gasogi ifite igitego uri kubona aho gifite Gasogi ifite igitego usanze tayari ku mwanya wa nyuma. Oya irushanwa tarimye iya nyuma ariyo Kiyovu, ariko baba bagitsinze bagisohoka. iragifite Katira cyane Kamisaria yari Musanze mu bisheke. Katira ayu Byiza musore kipe arasizda gatata pasi y'imoso Chachambo neza cyane ko y'uburyo ufata baro sasa. Katira cyane Kamisaria nambwira ngo ikipe ntago iri mu bihe bibi, aragenda deposamo ikipe ya Gasogi ntago iriho umwanzi nako Musanze mu bibi bikabije kabisa. buryo yatangiye kujya kuba wa nyuma biba bikaze, kandi Kiyovu nabonye yabyutse suzingana ntiyayicaho. Kiyovu nayo yayicaho. Kiyovu ni ukuyitabariza. Faye kese agenda akora amakosa ariya polisi Rubavu sinabwiye ngo double chance ya Marine. Jamie Vardy idasohoka mu kibuga. Jamie Vardy nso bita Cruz umusore w'umunyamaroke ejamo bita Dakane seno bita de Cordova Leida Jason Daka yahita yinjira mu kibuga cyane kabisa. hatari ni hatari. Jackson ari muri forme kabisa. Jackson yameze neza. baro zose arimo arazikina neza, hose ari kuba ari tayari cyane. Ino kandi Katore cya gatatu tugenda deposa maramuto. Atasha Katore barizamukira leo. Atasha ewe gashoti we yari nanjye ntabwo wakansinda. nuko bimeze. So kandi wabwiye ko turi kumwe na New Mars Motel ushaka neza wasohokera kandi ukitabwaho.